السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ورّوتن channel خيا سمع توبي هردف تنجر جرتو سنجن نجا بكجراتنا بلين كينيا ديوتنا إسنرا بنجرا إيجا كم بيكمو يرو ديوتنا إيجا تربال لموان تربال لما تجو فيديو درام يبغى يالله ورامنه إسنيف ديايسو تره غرو مانتنا ويا أفريقي torbata kafi lama isinif kope sundan denya chura amma kuma na gartan bakkin arkamu kuno bishana fan la fagarte bahara afani bakkin amman tana anjiro ega bakkana bakkon se chun kaseleni in olu bakkitu ni garte bi manu tujirru san kaisa biya bahara afan jirtuti jirra mal asigo to khajatan tate lugumatti garte ilman ki khalin lubbu akalubu jaladu khalin garte akmasna gartan يرو قرآن بركارانو في يرو وجين اللي تبانو هندا إسنيف إرجيدا أركات ورتان إسنيف اللي جتشو إلمان سنر راهون أكنت تأدنو باسني عن إلمان في سنر رابهتين أكنا أجرتن كانت إلمان كيان أدى به جرايتو ربي إنكرتنا ما إلمان كياو جدنا باس خنا اللي والله ربي ندندها زجار ربي أخفلو في ربي ندنداتي كانوا مساتين nama iba kana dila kan nurte ofe ilman namni ilman fi to jaddabu jaratu jiru khaysaw yaro amma da namati me ilman akalu buti biyanama na kayati biyanama na kayati ilman kun iga gurra chagarte ilman kesene biya ati biyanama khaysa khaysaw ilman yo jaddana fa jasu chun wanjab duwe chun obbalayan kenya akasiti ilman akasiti jaladu ilman kiyasani ra adana basani كونوا أكنت نسيت أركما جولين تيا في أن بيجي جرّيتو بيجمعتا كخيسة تاتي غارو موتما لما أركاكا وبيجتنا موتما سلا نبربادي لبو تيان بافر دسان كيسا موتما تاني تكسكي مخينا أمنايتو أمنا غياتو كوفي إنا نافي المان كيا أدافا غو جرّا المان كيسان برد ديبو في اللي حاليتون همات هذا يو المانو بكسني باسو تاتي ملايتو خنا ببليان كينيا نمنوان خنا دلجلل نتي أروم مرايشة وان تكتكو أكمل بيتن جافة هريرة نمني كينيا كسيتي جملة عن غوبته منايدا خيستي هريرة بهو تركبا قبضن جل الدنيا نندينو بكو مسانتي واهما أمتا خينيا سن فالمنة ديجا خينيا فالمشورة تريكو يرو بكسن ترتيزي وان براغا يكيلو تهو جننجرو هاكا ديجا المان أرومو فالمو سوشال ميديا رتيستي gartee qaamaanis falmachuu yoo taate malee badiin biraatan uti hojjanne daleenes takkan jirtu jechuudha sanumaaf jecha gaa mootummaan eenyu wajji waltee akka nu barbaadus gaa rabbumaa beekaa akkasumatti namni keenyaas tarii namni keenyaas harka keessaa qaba waan kanarratti kan jiru shakkii keessa gallee jirraa jechuudha annama yeroo san koree hawaasa san tajaajiluu turtirraayi yeroo gartee hulaa yoon eegseef dura turre sanitti ummanni illeen qabamanii kaan akkuma beektan gaa biyya adanitti gannaqanii turanii ani warra yeroo san keessaa hafee irraa tokko jechuudha magaalaa san keessatti akkuma arkitanitti anillee hanga barbaadamee manni kiyyoonti fattashamee guyyaa afuriif haala badee magaalaa keessa guyyaa kaan lubbuudhaan baafadhee biyya tana jira jechuudha kanaafuu obboleeyyan keenya ilmaan addabuu jechuun waan jabaadha wani laafte ilmaan kee khebra maatii kee keessa wani laafe sun oofu kanaafu bakka jirtanitti du'aa nu godhaa isiniin jenna rabbiin ammoo nama rakkoo oromoodhaa tana gartee laaftumatti ilaalee rakkoo oromoon tun gartee isa biratti biizinasa taatee maallaqa jijjiirrachuu taatee dhuguma sanitti gartee saba oromoo irratti akkana dalagee nama biyyattiitti wajjin abbaa biyyaatti wajjin waan kanarratti akka namni maatii isaatti wajjin addaa faca'u taa'ise kana rabbiin danda'atii zajaasaa gartee rabbi irraa eeggataa namni na qofa osoo hin ta'in warri maatiidhaan akkanatti addaa faca'ee maatiin isaanii biyya san keessa jiran isaan ammoo biyya tana gannaqamaniiti magaalaa biyyaa keessa jiran jechuudha isteetuma tokko keessa mootummaa lamaatu jira mootummaa lamaan kana keessa biyya mootummaa ta'anii jiran jechuudha kanaafuu nama ilmaansaa haadhaa fi abbaanillee biraa bakka kana jiraniitu jira warra gartee ilmaan shanii ja'a mana osoo isaan jiranii haadha abbaa raafanii wali qabanii bira as darbanii jira namni ke khiyyaas jechuu barbaadeeti
kanaaf namni waan kana dalagee mootummaas osuma ta'u namni mootummaa irra gargaaree waan kana hojjete nama keenya ta'u akkan irraanfanne anasumaan gartee dhaamsa isiniif dabarsuun barbaada obboleeyyan kiyya ka gartee asiin hordoftanis galatoomaa isiniin jenna garuu rakkoon ilmaan biraa bahuudhaatu rakkoo jajjabduudha kanaafuu bakka jirtanitti du'aa nu godha ilmaan keessanii fi maatii keessan keessatti rabbiin nagaa walitti isinaatiif jettanii akka du'aa nu gootan barbaanna galatoomaa isiniin jenna assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh